hajat Bapak Sanudin, Ibu Nur Hayati. Sabar ke Bapak Sanudin, mangga. Bapak Nemunaji si dua lagu. Jalan. Bapak Nemunaji sayang, asik. Bapak Nemunaji mani. Dewekan baik apa? Dewek bener ya. Yang penting tetep dengan no. Iya ingana. Bapak Nemunaji. Oh, ditambah maning modalnya gitu. Ditambahin. Asik. Singapura ya Bapak Haja. Betul. Bapak Nemunaji. Asik. Sing paling enak, sing paling orang. Disambut tok kanggo wong Kedungeneng. Kangge sing duwe kawasan. Sudah Pak? Kesuwun. Wong Kali Buntu. Mbak Erna mangga ditunggu. Barangkali mau nyawer. Spesial buat sedulur kula dewek ya, aja kelalen.
Rahayu jadi sunat. Pengantin sunat. Dudu sun langka harga dirine, tapi karena sun banget sayangi, senajan masih anak rabine, ketunggu kapan baik lakone, oli demeni loli cemburu, sadar sun cuma wong ketelu, cuma mungahan rindu ning sejarone kalbu, kadang sampai nafsu limatu, resiko dadi wong ketelu. Terima kasih kembali buat Nok Nova Amelia.